Mai ku koi na dami ton channel karu laudere. Asai July 3 group na kathum kum singne na chui na charuk. The Gaanphiu Mail, the Tamenglong local newspaper, King in Sam the call. Infal July 3 group na kanai. Chandal lecture Chanpur district kak. Gamnom village kau government on in khalo mai kazao magna. Talaw mai pum. Kulmi bridge tatkan mai Wednesday nung tay re-inaugurate sulaw kanthe. Mitwang pum tay Gunpi Infal River Chandal Lecture Chanpur District ka kaunay may duitwa kaw kuki may nundre talaw kantong Kulmi Bridge inaugurate sukan may kaw community ba may azure media outlets kaw pum high drugs langwat may nundre sinsu kang tan tuang day to na pianmak may indaw kay kani mitwang ladbam tay kuki inpi Manipur renew ni mak may indaw kani lumnu may jam thaylay na mitwang pum tay kum singnay na chui na katum meteri katum kaw re latnu patkan mitan Shura Chanpur Chandal Khani Technopal District that alam kang chang mak ba may lung kaw tan jongi to na sakani mitwang pum tan kaw high government jong in kha lo may khatna sini kazaw magi kagway na crowdfunding kaw tay re tan jongi mitwang pum tay crore kathum point pangu inbu kay na tan jongi to na sakani saba may kulmi bridge haiting kum khatlana kapag daw gut na tan jongi kum na mitwang pum hairui district kathum ta connect suba may jamthelai ni kuki may nun re mi ku may pum hai tan khang karam liang kanai may the rai may kaw tay seloitha bridge tan kan jongi tiki taloi ma kaw government re thai na thinglaw dat kan jongi tiki asai luan tu tan ba may ti hai ti thai magna luai na inaugurate suni megan kaw na thai pat kan jongi kulmi bridge inaugurate mung kaw tay kuki community jong leaders nun kadai suna village chiefs nam mai nun khani civil society leaders nun roi gong ka saw law kani mi tuang mung khau tai MLA polelo haukip khani chinun thang jo kuki jo civil society organizations tuang representatives nun ka zaw kani kum na mi tuang pum hai Manipur let lu khori kanu panti ta rai kan mai nun khan dedicate sulaw kan chong hi tu na cham de riti thai kani inauguration loi metang KIM media coverage sulaw kan mai kadai sna Republic TV kani ri mi tuang pum ta drugs trafficking road tu na salaw kan meta tan na nu ni mak mai indaw kani KIM thailai na mi tuang dui thu kan khang karam khawre mansai ta cha thai tang kan the mi tuang pum hai ku ki jo community tuang allow nun gan su gan thau nun khang ka khan na ta chongi tu na sa kani drugs langgot me chang de tu na media outlet azure sabo metai lat me de tu na sa kani Infal July 3 ru na kanai former police officer Thaunau Jam Brinda Re July 3 ru na kanai Sunday kau Indian National Congress ka formal suna kazaw kanthe kum na kamung ka tay Brinda Roy BJP late government ta pianmak may ladbam azu sa kane Brinda thilay na Manipur ka ladlu ka ganting sang na naigwangba may high inter community conflict ram magemi high state sponsor violence and terrorism day to na sa kane Manipur Pradesh Congress Committee Roy Manipur Congress Vavan Infal Kolang na tatkay kan may reception program kautay Thaunau Jam Brinda Roy Dilung may community gway akhat na suna Manipur State Tihay kan ko to na karyat kane State Tihay kalang tipat kang puluba may politics roy Manipur da diswan kay bamthi to na sa kane aniw roy kalang bagpat kang na tan ba mi thai aniw jong homeland hay kapang thang regwong may nun ban kaw kay lawbam nuwi May guay re community-based politics kare tuan pat na state tong hu duan kang tan ko tu na karian kane intaw tong government bang khaw democratic values hai raw gong bam the man sai guay re akhat na suna government hai ti kalai kang kage nai the tu na sa kane na intaw ngan me lung khaw thu Congress political party na re BJP to alternative pung di the tu na sa kane reception program khaw ta political leaders ru the Congress khaw indak su kane mi lung khaw ta B Sarat Sharma TH Oxford Singh Longzam Suranjoy Singh Yenkhom Sandeep Singh Laishram Shashi Bhushan KH Devendra Singh KH Kambir Singh Mohammad Nasir Khan M Anwar Hassan Khani Mohammad Sahin Khan kazaw kani Congress kaw gudat han may nun hai kum singne na chunay Manipur Assembly election kaw contest supungi dun na lumnu may jamri ti thai kani former Chief Minister and MPCC President Okrum Ibobi Singh khani Lok Sabha MP Bimol Akoizam kazaw na ba may senior Congress leaders azu rikamung kaw wong kazaw law kani kum na Congress leaders azu remember kathan gudat gai may hai re Congress party ta tita law ni the kum na gong ni may election kaw zaw kaw may lataw pung the tu na sa indaw kay kani
Infal July 3 ru na kanai lengmai naga civilians kan churuk ta nim ta na suloi kan melam kho kazau maye tu na kanai ta nim kan me tai ka khoi nai mai chang dai chu tu na tangkhul naga community apex civil society body tangkhul naga long tong working committee re government kho than kan the TNL tong statement July 3 ru na khat nung tipat kan me khau tai July 3 ru nung Pradeep khani kanau ahingbi alas Mangai Lelon Wi-Fi Village Kaulungba Mai Tai Community ta Nimkane Nimkan Metai Manipur Police National Investigation Agency Khani Central Reserve Police Force to Joint Team Rit Nimkan Chonge Intai Mekai na Punai Tai Metri Ru na Kathum Kum Singne na Chui na Charuk Nungdeng Mai Naga Civilian Ru na Tacha ta Lelon Wi-Fi Khuri Nim ta Lana Gan Mai Gan Charuk ta Suloi na Thai Mai Rau Ru Suna Juntarik Ru Nung Tai In phangdat kan me khautai ka zawi tu na nim kan chonge TNL tong statement khautai intai me kai na punai ta nim kan me tai naga mai nun ta nim ta lana suloi kan me lam khopari zai in biang khang sumai tan ku me tu na sa kane ku ki chu council roi public khau kaniu ri naga mai nun ta nim ta na suloi tuang the tu na sapat bam the Lelon Wi-Fi village chief Lalboy Wi-Fi allies Khailan sang Mai pui nun khatni Kuki National Front Presidential tuang armed gathers nun kazawi tu mai ni nim tat mai khau kazaw mai nun ri sabam the tiki mi nun tai thu nim mak na investigating agencies ri Kirak mak mai khau tan subam the tu na sakani mi da khau TNL ri state government khani law enforcement agency the investigation hai inchum mai khau transparency khani accountability nai na tat kai lau khang sang hoi kan he kumna mai kai mitung interest khau inchum mai lasan su lau khangi demand su kan he Infal July 3 ru na kanai Kuki village chief kazaw na ganai da kanto sabal laimakong dang khau kai July 3 ru na khanung mai intaw kan me le ka riang nai mi khau security forces ri nim kan the mi da khau man sai bam mak mai intai me le na ga mi kai khani mission schools kanai mai intaw na pochai su ka si lau kan me khau foothills naga coordination committee ri tan na nu ni mak mai indaw kan the Police rinim kan me tai kanto sabal khau kai mai rau kan me tanglat gai pat kan me khau chai kanai ni kazaw tinat nim tonge tuna sakane authority nun thailai na kai mai intau kan me khau kazaw mai nun ta inbu na nim khang tanran na tat kai bam the tuna sakane mi da khau FNCC report statement ti pat kan me khau laima khong chingmang khani kanto sabal Kau July 3 ru na khanung itek sukan mai ta tan na nu ni mak mai indaw kani mi khau te man sai bam mak mai naga mai khani intai mi kai churuk mai intaw kan ne tuna sa kani inbu na Cornerstone Mission School khani Hope International School tong pochai su ka si law khani pochai gai si hautat kani tuna sa kani Hope International School te kuki mai roi suloi kan mai Dr Manu roi lingthau law to nge tuna sa kani FNCC Rilat Lupat kan me khautai Army's Ringu na Chennai Mountain Division Headquarters Laimakhong khani Central Armed Police Forces le Punjab Regiment ta ana khawna bamna law and order jawsin lawmak mai khangda pen mak mai indaw kani milung khaw Manipur Government Union Ministry of Home Affairs kani security agencies kaw chuzaw mai phungwang lawdat khang khani ka khoi nai minun ta nimna dandi ti law khang FNCC re demand su kane Washington July 3 ru na kanai United States ri round ka thuk mai suna Iran ru khaw ri kai kan the mi the Islamic Revolutionary Guard Corps ri Strait of Hormuz khaw Cyprus flag container ta attack sukan metang ri to na US military ton chamri ti thai kan US Central Command ri sakan me khaw strike dai tingzen khwang sanai minute ru na pungu Eastern Time Indian Time khaw Sunday lau thuan khong padai minute rigdai na pungu khaw ka hau kan chonge kum na mi chong operation te President Donald Trump khani ka tong Commander in Chief re order ti kan metang ka hau kan chonge tuna sa kani military action tat kai kan metang MVGFS Galaxy Commercial Container Ship Waterway khaw tatba mainun ta attack su the tuna sa kani attack su kan metai ta bui bam khaw si cho khani ta bui kup mai ri ban sin sin operation hai tat kai da cho tu mai tai thu sa in than law kan mage attack su kan metang civilian crew member nun bam thai dat makna bam the tuna Suncom ri sa kani US military re attack so that kan metai Iran re memorandum of understanding khaw tan sumak mai jang ri tuna sa kani FIFA World Cup kum singnai na chui na churuk semi-final fixture July 3 ru na pungu nung France versus Spain jipchung khwang ru na kanai makhai July 3 ru na churuk khawrina England versus Argentina jipchung khwang ru na kanai makhai khaw tat kai ni guest jump
ไซจุไลตริกรุนกระทมกุมสิงในนจุยนจรุเขาเมตริกสนายคริรุนกระทมกุมสิงในนจุยนจรุเขา guest booking สุลาวเม serial number จิงนายภายเดสริกสกิลนกระทมคริ serial number จิงถุมภายขัดริกจะจัดงานขังอินจันดัดปนีแต่แมงลองติ้งไหนล้วนด้วยหลวงบูตริกรุนกระทมกุมสิงในนจุยนจรุกเล่าชวนติ้งไรนายเยกาลานติ้งซีนหมวกนายเยสิงบังติ้งไรนายเยด้วยหลวงบูตริกรุนปดายกุมสิงในนจุยนจรุกเล่าชวนติ้งไรนายเย่กาลานติ้งซีนหมวกนายเย่สิงบังติ้งไรนายเย่ไม่คือกวยน่ากิ้งสุยในกิ้งเราไม่ขังตาทวนกูไม่อินดาววิอาศัยกันทูจอมให้เขาเรียงงานเราเทอินชวนควงรูมาคายเกเมกันรุยกิ้งอินซับเดลโคชวนกูเท